Skupovi iz oblasti zdravstva, naročito sa međunarodnim učešćem, od velikog su značaja za sve zdravstvene radnike, ne samo u Srbiji, već i u regionalnim naučnim okvirima. Čulo se sinoć prilikom otvaranja drugog po redu simpozijuma Udruženja zdravstvenih profesionalaca u hotelu Petrus u Paraćinu. Događaj je okupio blizu 100 eminentnih stručnjaka iz brojnih zdravstvenih institucija, instituta i sa fakulteta. Tema je bila vrlo zanimljiva i uvek aktuelna. Stručna greška, odgovornost zdravstvenog profesionalca, ustanove, državnih institucija ili neregulisana pravna procedura. Tema je dobro izabrana jer greške uvek postoje, smatra dr. Vladimir Jurišić, profesor na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu i jedan od predavača. Zbog korone smo već 2 puta morali da odložimo sastanak u vašem gradu i žao nam je, ali evo sad konačno se ovo dešava. Tema je ove godine vrlo interesantna zbog toga što zaista vidite standardi u medicini se povećavaju i mi treba da postignemo što bolje uspehe u lečenju i to je ono što je primarni cilj i što je zadatak i na kraju Hipokratova zakletva. Međutim, uslovi, okruženje, veliki broj ljudi koji dolazi, znate, uvek je moguće da se pogreši i mi ovde sada upravo govorimo o tome koji su razlozi za nastanka stručne greške, profesionalne, da li se one sankcionišu, kako, u kojim uslovima, ko je odgovoran. Mi tu imamo različite pravne regulative, međutim ovde ćemo mi više malo raspravljati sa stručnog aspekta i raspravljat ćemo sa medicinskog aspekta, šta to može sve da znači, gde može da se pogreši, kako je to, šta su to normativi, tako da ćemo mi sa raznih uglova gledati ovu temu da pojasnimo i da između sebe napravimo neke standarde, ako tako možemo da kažemo, pa onda i da možda eventualno, mi smo malo udruženje i mala grupa koja ne možemo sada da dajemo regulative u države, ali možemo o tome da raspravljamo i da donosimo zaključke i ono što ja sutra ću da pričam, to je da zaista mi treba stalno da imamo edukaciju da bi se shvatilo gde se greši i da stalno taj proces edukacije mora da traje kako bi mi eventualno i zdravstveno osoblje, pa na kraju sutra i pacijente, obučili da znaju šta oni mogu i kako da se ponašaju da to bude u što boljem uspehu, da se postigne da oni budu izlečeni i zdravi. Naš osnovni zadatak je da u svakom momentu pomognemo pacijentima, da im pružimo najbolji mogući tretman i lečenje, ali i da zaštitimo ugled i integritet svakog zdravstvenog profesionalca, rekla je otvarajući simpozijum Vera Simić, potpredsednica Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije. Otprilike 80 do 100 učesnika će se obratiti ova 2-3 dana koliko traje simpozijum. Učesnici su iz Srbije i imamo dosta učesnika iz regiona. Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija. Udruženje zdravstvenih profesionalaca Srbije, mi okupljamo sve one koji rade u području zdravstva i socijalne zaštite, lekari, medicinske sestre svih obrazovnih profila, farmaceuti, biolozi, biohemičari i nastavnici medicinskih škola i srednjih i visokih strukovnih i sa fakulteta imamo. Veliku pomoć u organizaciji ovog simpozijuma pružila je Gordana Stojković iz Paraćinskog doma zdravlja. Do skoro sam bila jedini član ovog udruženja u Paraćinu, sad se to proširilo. Ima više članova u Ćupriji, glavna sestra bolnice Sanja Ristić sa kojom ja sarađujem. Ona je meni pomogla da ja budem ovde, tako da je udruženje zbog nas dve, to je zbog članova udruženja koji su iz Paraćina i iz Ćuprije, eto, pala je odluka da to bude baš Paraćin. Ovakvi skupovi se i organizuju baš iz razloga da bi se sticala nova znanja, da bi se usavršavala struka, znači radimo na struci, da bismo na taj način adekvatno mogli da ukažemo pomoć našim sugrađanima, pacijentima, Paraćincima i okolini. Posle uvodnog predavanja na simpozijumu zdravstvenih profesionalaca danas su održane brojne prezentacije rezultata istraživanja, a rad će biti nastavljen sutra.